Hey wamnefu. Siyaxolisa kuhluphe ebusuku kuyenza leyo. Bengitocela la nginesicelo. Uneshala yami la lelungisemelani. Angothi yami lahambena naba laba baqoshile manje. Inhlito yami solibhlungu. Angathi la khona ukuthi unjani. Kunginteka ukuthi uva amakhati kumbe uyagula ngothi yami ubulawa indlala. Ngiyacela mnethu ngoba ngivile ukuthi una night TV. Ukhona ukusichekela mnethu sicheke. Kulase sibuko sakho sibone ukuthi uphilile yini la khona uphilisana. Hayi akuhluphi lokho baba. Cela ngeulethe 2.5 lapho ngikucheckile masinyane. Imali yekhayiti yegodo nje. Tudlala angobe. Sike nje mashanga. Afaka amandiya nomuntu la sibukele bona gym la. Hayibo. Sonatha nemali. Mngani wami lo muntu. Uhlala ngemali lo nje simelana ukahle la khona. Asikwathi ukuthi ukahle mnethu. Ngicela ukuthi wende mnethu ngitawubhadala mina imali lakhe kubahlanya lo. Ngicela ukuthi ucheke lapho igama lakhe ngisimelana Alfred Makhutsho. Alright, ngicela ubuke lapha. Ungabe soyaqwabita ke baba. Abo lokwa. Ngothi usimelana ngothi. Mnethu, mama, ucheke buphi eminyaka? Ucheke buphi? Uhleka ngani wena? Uhleka ngani wena? Imali ye-12 point. Uzokhathela phela sicini yapha. Imali ye-12 point. Awuva. Hayi ma ungamshaya ngiphena. Ufuna. Uva ngelitshe wenkomo mangi. Ungamshaya. Ngishaya ma settings la. Angithandi kahle ukuthi mnethu ma settings ani. kanti bahambe nini labantu? Bahambe nyalo labantu ngesitethi man. Babona ukuthi ufuna ukubambisa ngegonorrhea manje. Hayi mina ngifake 10 years. Hayi man lungisethe yakho man. Hayi imali ye-12. Hayi futhi ekho nawo ngoku. Mani ngibhale mani ngifake kahle, mangifake kahle. Alright. Buka lapha baba, buka lapha. Abo lokho. $9 nsegana mna, $9. $1 neti dwe mna. We are cruising nice. Oh baby, try 360 lapho nibona imali wami ukuthi eshone ku. Wathi manje South Africa benga enjoy kunanye idimoni bathi nemhlonishwa ibeke ngitshela ukuthi inondle ibantwana. Ibizo nika ama response popo pileti lo. Manje nidla imali yami. Kamnandi. Ngitsema beat. Sala yo satan. South Africa yakhona nemogwa yamancane. $10 nsegana. Toyeka lapho ta. Oh, chikali ta. Hey, imali yami engaka. Imali yami engaka tata. Ubitha mina ngeDimondo. Idimondo hey. Hayi man awukho. Mina sendilocation. Hayi man ngoma. Sendilocation. Mfethu ba mlalela. Ngikhipha imali ningakuli la ukuthi ngihamba. Ngananga ama results lawo emadimoni uyacela. Ngicela ke ukuthi mnethu yakho. Ungwendele favor yokugcina ngqinqinqinqinqi. Ngiyacela mnethu iningi le mali engikhiphile. Ngicela ukuthi ungihlolele nako lokhu ngihamba nako lokhu. Uthi in 10 years ukutabe kunjani? Hayi ngiyana udlala ngemali yokugcina. Angifuni phela mina ukudlala ngemali yami ke. Lokungondla idimoni lakho. Udlala ngayo. Lokungondla stajani la lendvuku yohamba lokhu kwase njani. Udlala ngayo. Hlola mnethu. Uwese. Alright. Buka lapha baba, buka lapha. Baby, channel Vivian. Ready or not, here I come. Asibangele baby. Fast. Yona ngoba nguwe Yona ke. Kanti kodwa sombi ngikuthakele TV. Yona ngathutake wona thendo. Bebuzwa lapho sibhangela njengani. Manje bamule. Yini ngakhala ngaphandle. Utheni ngoti dle ekhaya ngokusela umelungu. Ngingashaya la ndaba, kumela ngaphandle. Mara futhi uyangibona muthi lapha TV ngithakiwe ntoni. Mfundisi nawe yekela kuba great ndoda bathi 10 years mhlambo bazofile no uthi uyathelela vele phela ngaphandle imali yami